Aloha na ni wirigiro bwakwa Jumapili kuu ni thirite yagirite iri ya tariki 29 mweri jwa ithatu mwaka ni 2026. Happy Palm Sunday ni kanisa ya Ndale Ntuke Narua kiri kiumia kitheru gigikambiria kuma Monday kenda kwithira kuri na Good Friday na muririkana jwa ekuo na kuriuka kwa Yesu Kristo nonto bwa ire marietu kenda turekerwa amu maye yetu na Sunday ni Easter Sunday, Easter Monday tugikongwira kuriuka kwawe amu iri wirane ko kuriuka kwa atheruba mwathani Murungu. Ende tuambiririe na nteto shekeba etuririro rekunikite Olkalao anare mubunge David Njuguna atete utoro bwawe akiamukira mautungata jogima ome yandegoro Teresia Idia ni eturia keba rekunikite akari ba Olkalao na ndegoro ngima nonto bwa ikukia mubunge wa Olkalao David Njuguna. Tutegere kwagiridwa kwa oritungugi county ya Meru muno kirima municipality area municipality ya Maua nare akari na abiashara kuma tauni ya Maua bashumiritie kulalamika ni ruko kwithira rugitabarikia thokone miberethi ya gutarwiro ruko ikingana ningero kiliana nonto bwambura inya nini na ndini bauritie municipality kwithira bakiagirithia otungata kiri akari na biashara njira ya gutigira kuri na mitaratara miega ya gukandana na ruko ningi gutarwiro ruko amugutukathira kuri na gutunduka kwa mirimo managia na ruko ni ripoti ya Murithi Waba. Akari na turi batauni ya Maua na ndibe na ugwabo kugwatwa ni murimo rw'Chiba ni kumanya na bioro biria byuyurite na bikaonekana miugune irerinde ya tauni ya Maua aria gukwirikana na ndi no bagwatwa kinyanirwa agi imirimo thai ni atari ne nyingi muno nto ba mirimo nonto biorob ko siwerenji tabwithirwe cie na matomotomo na rabienji siwerenji ote yekirwa ibioro bira bya kwenja kurira rwero raingire ibira fulutere thai anto wamba kuigwa bakuthira imurimo iya kariba mo baratare ne kwa to nyi murimo nonto kwina drum site otega rwiro ngwiro atonyere nyumba by any time kumeru ari tukuromba tutethwe kenenya rwiro mbike na mitaru inge na at least eruorwe igenda rwiro itaboya na kilala na kyo kikandampa barabarene nigenda wananchi mama batetheka na batika watu murimo kokura mbura ne jere na efrotia bioro ibe itie guru na ndoka ja gutaka nyume kwaja uju eje sewage nonto bioro bionde bia area je bia frotere na ebia itie guru na ndiko na umbani bwa antu kwambiria kugwatwa ni mirimo aja ya kolera kana ruciba na ndeka tukuria governor atutethie nonto kwira wakaba kurigeria mbere kuoria na ndi twiromba thirikari yetu ya county government yongosetwe governor wetu ombe gututethia na twigirwe kiao nonto aja ujo mirimo era yomba kumira je mirimo emethuku muno na tutikwenda twambiria kuthikantu nonto boruciba ena kwanja turenda arigerie embere nonto tenga bana urithirie mbura ari mbura ne Murungu lakini nande nonto ikwainganire kwachoka nande bioro byitie guru eje ategere antu baba eriene aja uju ino ntu bwo kurigeria mirimo ino ntu guru kurigeria go kangurukia kworia ina nde tugetera twambiria kuthika antu nonto bonto bomba kurigerua akari baba kiaria ni barombete thirikari ya Meru County nikendega shumiria na kurita rwejero rwendene ya tauni neje o amwe na kwithuranira nonto bakubanda awa nonto bakuona rwagi rukomba kumtubuka igita rionde na mulimo jwa ruchibana kwa rwajwe jikene ja kolera jukomba kumira igita rionde rwejero ndikona rwena wega kibatu nonto bioro birojurire bioro bikujuro menye imirimo kawaida indi goni kira mpomba kuga woni rojero tinga tukatedo no ntubatu twingwa tutumbo ku
usitethia ora kuri no ndo itwekirirwe meninirie mu China hii nini ya kuenda kule nini, alafu hapo sijui imefungana ama kumekuwa nini. Itokuona nyakilala kekere yako kere yao na ni ate kere town itokuromba buru tuone othetho keke nondo atire no to watho nyemeru makwaria uma kinyarero witotura matekilala nake kinunga sana na nonga uketho na gabutu etonyau ende gwitokuromba tutetherwo ithirikari katukuromba tutethe no turende itara kuritangwe kinyatiria siasa. In 2 weeks time tukuromba borio njira iraruro mbike wita nontu anto bagawa tu murimo kolera bagawa kwa the breeding site ya mosquito tukuromba tutethwe ithirikari tu county government tukuromba be na mpui batutethie bawatani international government. Murithi wa banki reportera Meru TV kumaya mirigoni ya Igembe Mawa. Na kaunti ya Meru ni thiritiri na kuongela kwa utari bwa arume barana bo bagukilukira Kinyamara njarene cie ekurbao kiri ngurano oreria gikundi gitige kithirikari kijikene ya mawe kiuritie barabara kiri ngurano amugushwa ntaira kana njira ya koni ya ndwa iri njira ya kuthereria miji boni nyuma ya gishangasha gikujiri nturene ya Muthathene iri wandine ya Kego ya Ntuba Chishu mbunge kya Igembe South naria mtumurume ukumenyekana ya Daniel Kairethia aringi ni mwekoroke ningi agaokothwa agikinya mwanka sibitari kwewa mautungata ja ugima ni riboti akinyiritikiri ituo kya Borisi na kiaraniria na ndikibanteto na tariritie Kinyamara aithirite agikorokera njarene cia mwekuru wake Penina ni riboti mukiri Onkunja na kimetendeka Nirono rwa Daniel Kairethia kuma nturene ya Muthathene rere Kiogo ya Ntoboche Wand ni nyuma ya kuona nkanga mbute kuma kiri mwekuru wake Pamela Kangai no ntobokore mone korea thimwira ya Mkopa akiwonere nkanga mbute utukwa kuma ngwene na nyumene asiethera sibitari hara ututira uturo bwawe kuri utuko ndihana ndethera ana wora barwirithia kuria uni no ntarurithia kuria birani ndagume bikibiki yakwa kuma wau ntamenyere nkiringwa ndirawa nthi mwekuru okwo ndingire na kindinga ni ntameni bia ndingire nontu amburiri yake ondira thimu kwe thimu arianio ayukiri oni ndimuriaira thimu ise Mkopa amburi ningi ondira thimu ndamwathimu ntakurira ruare nontu ndina mbesa ndarethia ngaranji na mbesa inkuonete ingutumire kenda urie kundi naona ngarame kwana na mwana nangi baumite maua kuma wende arakatini ni ria ndingire ntari kinya na habari nontu githandai na habari ati ndinga ya ndingire ndira wanthi ikwithirite kwina matheta yeita na yeita no urato thetaana ndi twatheta ngithanti enda manthi ya maingi ninka mutia ngaita ngwina ciakwa ngeta kubaswira bia kuria nja no ndi baswira bia kuria tano wa ora wandetere gintu thaithano cio tuko ndaibua mbundero ko mtora wa andro me na ro mno ndeta ndethera muntu obu na collapse rindi na ndethera nto baingi baina na ibanga na bangenti sana lakini ndayukia tu mbere kuyukia mutano na tumekangira ngari na tumike sibitari to ya hospitali ira atari condition ni mzuri to ya tukairwa no mwanka ete ya thithiro CT scan ya thithiro nini lakini tuko ya sibitari to etikiriruwe ya dimitwa Sori akairethia ithimu ngiri 29 muntu agayukia thimu ngiri Mkopa ngiri 29 na wewe ngwate komba kuthukumenya siringi ya nantuko ni mukoro korwethia stress ete ayukinya marandwe ya kurire thimu na thimu kebati kuthukuma mbesa thimu ewe ngiri 29 kebati kureta ngiri ingi 50 turirwe thimu ngiri 29 yerando no te mbesa kureta musie no ndo ake kuretwa riu kiri Daniel Kairethia na weta thine ni siombete kwethiri kionekana kiri musie uyu awe no ntukinya mieri mikai Pamela Kangai omune mwekuroke na umbete kwethira kimubangira njamengi mweri yo Disemba itwasumburanite no na bito sumburanire kwekana kakwa kari kamwekuru waitire mbere ndimura ari kubakana kana nikeyite nera cionkani ndikaira imbira ntona mbese cio kathomethia ndamwire ndi uni utiri bia tumamba cia mbia cio kathomethia kana ako nontu kinya tutongi no ninkuthomethia na tega kuwa nkuromba utethio aikwerio nsukuma ndare mane ondaire mwana ora kwi tariki 25 ari ndumanga ndabatia na bikora bio ndathamba ndireta ndikwe tuko iro ndeyanga kamuria ingibusa mukia sai tonywa
ambira batasamukia ndamwire ndambite ngasamukia sai ningwa ndeu kumarikone usamukia sai ariko ye andikwana ne itatu samukia tu bale ndamutia ndarekana noe ndikurekana noe ni rietere kwa kimwankiura antu asamukia sai arayukia roe arekera riko arewekera riko arayukia sumu inge ciario cia kuwera arayukia sumu mwanka ithatu arona urisumuriene arakorwania na ruko arakire mwanki ciratheruka arayukia thamocie yekera wasai nyumba antu ni arienderi arekira kuo antu ndikuona thinu ucio ingi ani ndamutorokere mucie ndeta kuitha nturene ndireitha kiume kimwe kwa mukuru ng'ani andaria kuo ukiumia uranite kuma 2014 twina ana bathatu noe ana banene kaka nini kaina miaka 5 na nusu ketite miaka 6 na riu ende akithecera kioto kiawe kiumbe kwithia kikionekana tibakiwe kwithira ni mtonto murume no tukinye ni gender based violence utubakwa ni baringite riboti kwa polisi na riu nikabeterete mwekuru oke kangai hayukirwo matali ya kiwatho ni burankienda nkende kirwa mpine no ntu kuweu antu bari kuyonteithia weka masukire areta na ginya thaa indibu amatokire na twana areta na ginya riu atacoka mucie inturena wauni onkuigwa ni ari na ari kwa mwaro-ina marita yake to Pamela Kangai tere through kwa polisi tweta twayikia OB number na from there tweya twamureta sibitari twashughulika kila kitu na yenyewe gora askari still barejera bandika statement kairethia indorete muno kuona mutano kuma kioi wa urimo kana tikona intu kwembere au twa story na kuinya mukana na ndro mwasumu makona turo mura ntuko cionthe na muntu kinyaira na bake barachiere ome na kuba na irete kana mukakenda akareta thina muno akarea muntu areta mwana na utu wake mawe bature arume twachiarana ana ibeto na turera na kou mwekuru atibuite kuire ntomurume arera na bake ora utintomu ira che mwekuru arera na bake kou ende tuthetara akicharume kwithirwa arume bainyelekire muno na kwatuika batwe kuma ngao child kuona a lot of support arume bachokere ndi muno na bete nyobwa ndibo ntuko ni nyarume banjie kuurwa na tutikwenda arume baurwa na tutikwenda arume bauraka batu botanjia abo mbere campaign against arume bakiameto utiura muka na tu tukwenda ringi tukauwa nabu aka weta member mawe wora twende katu atondunisha amani kutweke we are against GBV. Gender based violence is not about women, it is about men and women. Mwakoro kau aurwe nare twero nare kenda twita boris ba mwata na ntono mwanka awatwe na thitangwe na kithai kombe kinya abungwe kenda ntomo mwati wa thiri amenya kurerana bake ena thiri na muthia kiri kundi kiye Keneta Mawe kira ni maendeleo ya wanaume Meru ende ni bombete kwithia bakiumira na kumenerie kare bakiuria arume bangi barabomba kwithia bakiurwo ni ekurubo bakethira besitha indi kabaumaire na bakaria ikwithirite kwina cases muno cia ekuru kuura arume although arume baingi barabate witoria muntu akaria ndene akiurawa especially area kwina nteto yentu ikwendelea isipokuwa ntu batotoria muno so tombo kwenda tukuwa pengine ikairithia yake oringwa lakini kwina still anto bangi ndene bakuona bakulukira itare rumu muntu akaura na nonto na ukira kwaria akarea kwaria bura nkenda kuwa winkaria pasta kankiwa muntu akainyeleka muntu akakuibwa nabe nyeleru mwekuru na ature asi express ni kenda menyotezo it is reality arumi bakuurwa na wento murumo kokona mwekuru na violent to advise anto murume au memuchiyu kana aurio akuria na thiri no ntutemya kumama na nkoma itanda kimwe ndi nyarume barabuithite au burawa bwakira iturieni ete inya kanisene bwari na mapasta benu ete eyeni kwa mawe na inya kwenda botokomea kwa mawe injere ko woni inbox ni Facebook mbeto afaiza karazi yo inbox bombera unte bwari ani nkaitha sirisi yenu nkabo kinyethiria nto mwenu kimawe bwakira bworo watu ya uchanga otheri mbira tukirira na beto sukuru izo tugoywa buthikacio nkiripotera Meru TV kuma Mawe South mbeta mukiri onkonja
Nacio siasa no ciitite na mbere kumata musiasa na biama bikiutha na kuibangania nontu bo kiuthi kia 2027 na bubureo Njuri Ncheke iri kanjo niyo njene muririkana jwa ontwire bwa Amero indi nithirite igitumika bubu igi siasa iri thagare igi siasa igitumirwa ni ya siasa na renandi gikundi gitongeretwe ni Josephat Murangeri bashumiritie kuri na nkujenyo ningi bakimeneria komunyira manyire na kuduranga ikutho Solomon Kinyua ni kiraba kuga ni gutonye siasa kiri kanjo yakuru Banjuri Ncheke ningi bagita na mbere kuthetera thirikari iriku ya ngabana mutumanto etinke na Rais William Samoei Ruto mutugio kiambi na ribotia. Njuri Ncheke rwangirwa nothimenti na buri batongeretwe ni Stephen Mworia ni bareganite na miaria wari Chibo Solomon Kinyua ya kuregana na mirandi ya weti na mbere ya kaunti ya Meru bakiuga Kinyua te mutongere wa Njuri kana kinya mumemba na kuguti ubatu bwa kariba nothimenti ya batere gukamata kana kwariria kanyene kao Kinyua atura receive ntibo karita kuithari raja au medra akuroba bakyamene giki na ndajukite mantu ya muntu kwenda kwarura kakuthia mapindu kya Njuri Ncheke ya nothimenti au mana mutu akaragia riwe kiama giki bwaitaga kionde kya nothimenti bukona akuru bonde kutiwira watete nothimenti kumarira bana manwiriche baryo baibo bajukiye utongeria akuru banjuri bonde bamero yonde ibeije Njuri egagwite kwenu ukarega gwitika ute munjuri te munjuri na ingi Njuri nontu na regere otwitika atweja kwaragia mama nje wana tie ukaira rukiri agachita mukuru Njuri na atambite kwaria na kiama kya nothimenti agwa kuri kwenda kwira thirikari tuturura na thirikari rero tusapota thirikari na mantu yo ndara ruja na Njuri Ncheke ni ekurukite kuma tene na yetikanirie na thirikari project tucio ndikwenda kuretwo aja Njuri Ncheke itwetikiririe ni miaria gwa timbaru ni Josephat Murangeri mwandiki munene wa Njuri Ncheke wa mwena Washington baya muthamia bagikira kirore mirandi yerigiri kuretwo aja kaunti ya Meru ni thirikari nene bakiuga yaumanite na ngwataniro gatigati gatongeria bonthe ba Meru na kuguti muntu bwirite kurungamana kana kwaria giutate na mendekithia jaja Njuri nothimenti bureo nyakuru banari batianta bona baburi butiaja nari Kinyua bakuwe na bakuthiuruka akiuga ngana tumi urombo tumite nete na ngite nothimenti ute muntu na mandate ya kurungama muntu tenenkeri power ni community muntu te represent the community eta kwaria kwa niaba ya community ntumantu ya tukwenda kuthithirwa Meru wa president wetu tuwe William Samoei Ruto jagwaka golf course Meru jagwaka state lodge Meru jagwaka ya strip Meru jakuthithia dio courage kuma gitoro gwita mwanke kumene gwaka level 6 hospital gwaka market ya koromone imantu atongeria beto bakarite ndiguru na bonde betikaniria mantu jau no jathithwe development kwenda kuthia cionthe Njuri nitikiritie igwatanirite na leadership ya Meru yonthe Theranja Meru twetikiritie project cionthe cithithike Nkuruki atongere baba Njuri Ncheke ne bashibanirite na siasa bakiuga baba gwataga mbaru thirikari ya Kagita Kangwa Solomon Kinyua former chief na tangasire kiribwa bwira ari on DCP na Njuri ete prescriber na kiama chochote cha kisiasa nondo Njuri vyama bionde vya Njuri na ana bonde baba kwenda otongeria bonde ni ana banjuri Njuri ete mwana okeuka na mugongo tondo bau Kinyua Solomon Kinyua former chief na komisirindi ya Meru na komisirindi community yetu ya Meru na nothimenti twitadia ngwetha government of the day lakini tukona thirikari ikithukia itubera ibo kuthukia lakini so far jara tukwenda kuthithirwa utio tukwona thirikari ititie hata kidogo kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia nothimenti Mbita Mutugi wa Kiambi na ndetetegere siasa na nkujanio kiri thirikari ya Meru
naria wari MC wa Nkwene Nick Burugu ala terete kiara kira akuri mabisa kiri thirikari ya Meru runguro tongeria bwanga bana mutumanto ethingia baraba okundira kaune kamwe na wari gavana Kaira Mwangaza ninge kira itumurongi bakionania kurega kwathikira ninge kuthingata mitaratara ya witi na mbere ekunjua ninge egokinyerwa na ikutheterwa ni gavana mutumanto ethingia naria meneretie mabisa ba akiuga amu bakoremana ibakonjoria murandi jwa maendeleo jwa thirikari ya mutumanto ethingia. Ni ripoti ya Jeff Wagituma. Nawe wari MCA wandine ya Nkwene Nick Burugu muthenya jwa narua ndaumirite na kuga kinyoke ja kwithira gavana wa Meru Reverend Mutumanto ethingia kwingugi ethirite agitira Meru mabitha bagwita ngugi thirikari na iji bareti ni gavana Kaira Mwangaza webererwe gitine na kinya Peter Munya mabitha bau abethirite bakimuchokia nyuma oni ngwenda otumana ki gavana na nkiuga nkemweraga ngoge na korita ende anto bara bare bakawera Mwangaza anto bara bare bamunya iba banto bametheka iba mochokia nyuma dene ya Meru County Government ngoge itwetere terito lakini okeja gutaga nkobo jaja ndenande ngare chionde ire kamatera mine ire kamatera ome ngare chechuka batwe ngare chia nkobo chieto chiementi chieki stage ndene chingeri chiachuka na chiembu ire kamatera njirene neke antobara bonde oreta askari wetu abagwata bakamora nkundi bachoka bakaringa thimo ke director baringa thimo ge chief officer batu antobeto mwankadai governor ibare mikorita ngogende na town enkobo nkuruki mutongeria uju norotithiritie kiara kiri rwangirwo kamati kiri municipal ya Nkobo na kuga ngari chiethirite chikte kuthingata mawatho ja barabara na bagwatwa abitha kuma thirikari na eu banene bakethira bakiringa thimo kiri mabitha banini ba county na kuboria bethire bakirekia ngari untu na ndibwete kinyamara gikinene kiri rwangirwo kamati muchijuju ngare cheka matera kila mahali ngare cheka chinganerete na town administrator wetu kana town manager agwata ngari eringerwa thimo ni officer kuma obichi ya Meru akerwa arekie bagwata ngari yewe kuma Chuka yewe kuma Embu cha kuma Nairobi mwanka bakagwa bakerwa barekie kwa gavana safeku nego kinyanga na anto bau bariuga boba karobichi bariuga ibonete gavana kireitu akeana ibonete gavana Munya akeana ibonete gavana Kawira akeana inyagwa beterete wana nonto bau gaba kwetha tobetha robichi na tobaka batigo obichi nkuruki mutongeria uju na ugite we gutingu gia kuone gitwa inene ni thirikari ya county ya Meru kwau inkoroma gavana ntwaithinkia orite ngoge no gondoke dene tauni yetu Nkobo toriterwa ngoge batu anto beto tengo eto kuona niara kirikiria kuga thina inene yumene na mutongerio gwatirite gitikia county secretary na niwe kirigiria gikinene kiri witi na mbere taunine ije na kama shinani akainyerua nonto anene ba motindwa ibobo moinyeria thimo imo ikume cha siasa cheite bya siasa inge cheite bya ubinene byaku bya PS baba wetu chief officers anto baba wetu directors ibaba koringa thimo na torenda kwera county secretary wa Meru orokarerete obichi inyana tiga koringa thimo eto kinyangara town Nkobo nonto nuo koringa thimo akauangari ile kwe county secretary wa Meru rekatoriterwa ngoge na ogwetiga okarobichi twera ngoge kwimbi kiatho tio thingata ngoge ore koritwa Nkobo nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagituma.
Nio ripoti yu ikethira itukinyite muthia yo yara tukubanganiritia kirimetha ya Meru TV kangushore nkatoshe mwanya ni bwega muno nontu bogututhura amu nontu bwaku tugitwika nyombe nteto iri negweta kathetuneka Amero kuma kireni kiriwe na kimoni moni. Thank you very much. Ukolelo go tuthingatira kirimetando kinandi Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya na kirimetando ingi yo kinyaniria kinandi @Meru TV Kenya. Mukira nteto obore gutunduka kuma ndena ondeda guntu bito akabu mudarimi nkwedirigita rirega.